by the trial, a foil matter to trial, actually, a large. A foil matter to trial, one machar actually, maybe you make a take a malay, menu to gain mameku, tiquiri mameku, make you a la, actually. A foil matter to trial, I know that tabuni, a children of Fudum Mogitella Machan. Matere per piantella Machan, ovvero one machalo one vulli. Unyo one machalo one tiana chuli, mamma appear there we are busy do kereping, wachika denu chan. Ya done a new pero e only wabi mete kere, chi a chuli gukelo, style moma part da wangi. Ye upinu ula tela alibani ya chuli. A foy mater kara machara chuli. Umir wa mende kitimu ni eno. Mekilu tela manyen. Normani ka wachwali parliament. Unyo council money. Unyo mayorship. Wano ni ko teach mamege uberu peke unyo pe. Wakuri karami election. Wala hodare. Wami utala kinga tumoge ken bebe mwati relays. Wami utala kinga mukene kongdari ucheta hotem iye. Kangat madiri maya chulu no ni inge ye muwaro beru kere enini. Iya da tela muwa lao iya chuli ka enini. Ene diri maya chuli tatewan. La tela inu woro mapeo tiyu mapeko ti chenen bene. Chidigi maya bene wabidwa oneda chen. Kawa no ni ko ti peke. Peacefully. Ikarme election eni wakoro wan macharo kara choli. Da kwa lao da tela mukene. Ene meriti kuman. Ene wero awayo ni. Lutela madon kwigi ti murem. Alego wini kinen yo meti ka chen long ko ye bene new leadership remuma liet beno doni ba. I would like to take this opportunity to congratulate my one and only brother, Honorable MP elect Honorable Oriema Simon Peter Adum. Ma enu reru chugi cho ichwa west. Ma MK berdana chen matie. La tien para perro, la tien para chan. Am gap ma ero rero ki qui, ki pangang mano wangeni dong. No dong luchun wa ki kiedo dong. Pegi birera ki matwala. Chia da luchua west wajuni. Kong dak wa kwang dremu maliet. La tien ma me kwa chen ma miene bene. Chia la perro wane bene, chia la perro charo wan. La tini beti la perro chalo wan. Wa mi hero opportunity wa chwa ko i parliament. Bien no tiki experience. Mano digi maja ka uchero kuya no tiki apahan melueng pichan. Ya chuli no tiki apahan melueng pichan ichwa west. Dom kidong lutela mukene. Honorable Lugwa Gibera Emo. When tell a man, so I would like to take this opportunity. Me watch you get your macha when you take a year honorable Adum Simon Peter Mathieu MP Makiera Yera Ichua West. Oh, la tempa la chamota. Oh, Adum la ming mota. Oh, Adum konye peke mota. Oh, le bois korongo. Oh, korongo. Wabi. No more wunu tera machoni. Kimoma wunu timu peke. Enu biru. No. Ke dano mejua west. Gipelu ming. Gino well gen go yero. Honorable Adum Simon Peter Oriema. Ini ngara chili. Ini dana chila rio mon. Ini miro wachini ini loyo dano. Aliba pa ki wi mabubolu kwi ki Honorable Adum Simon Peter Oriema impelo yoki eni maro beru tampalwa
tam palwa magugur tam ki ka chel o we ko mo tam ki gugur we ini ro kui ki come ka dom ku cher ku gwero honorable Dum Simon Peter Oriema ni kong da ku cher tem me ro nyura tini ini MP money makerero ino kui ni uremi performance money beru magor bere. Let's learn to accept. Let's learn to work together. Ini daru money ma ini kui ni uremi me de ki tit mater ma what